Avuxeni la mi nga kona. Timhaka ta Raymond Nyati a hi chayanga kahle ka leswi a ni swi vulile ka the previous video ni yi upload-ini, so swi endle ku ni delete video liya mara ni yi delete-angi loyi endlaku mi nga yi voni ngo van'wanyana hi Xitsonga. So hikokwalaho ka swin'wana na swin'wana leswi nga humelela lava a va lave ku pfuna va titwele hi ta va tindlela ku ri why swi nga ha kotekangi, na khensa ka n'wehe a mi naveli ku n'wi pfuna kumbe ku twa call ya mehe, na khensa swinene. I really appreciate it. It's like I can rely on you guys. I just got calls and WhatsApp texts and willing to help a person who is not even my relative. I really appreciate it. It shows the love you guys have for these artists we talk about. And then I can subscribe. I chayanga, so the deal is off. Now the video ya gone. My baba jarukula imbacha danone ashitivi mangari waluku subscriber ani nguluri wala ku rivito leri I ku loko ni vula vito leri fanele va ntsakile. Namuntlha lava vulavula hi the theme of Xitsonga music, right? Theme ya Xitsonga music rotates to one thing or certain one content, but I will give you the reason why it's like that. So number one, it just to be swicele. Want to say so swicele I yini na? Swicele leswi loko u vona un'wana a aka yindlu ne this example, loko u vona un'wana a aka yindlu, ha va ta swi kota, oh se va swi ta ku hi tongela, va swi ta ku hi bombela mhaka se va na swiyindlela kahle. Ma twisisa u kuma xin'wana loko hi va hi ri exo girawundini hi tlanga bolo se xi sungula ku ti vona xi ri wa kokanyana va akela yindlu ya ku yantswanyana, so u ta xi ta se swi na ku vulavula xi tivaka se xi na matimba nyana i twa fanele ku njhani vona swi na ku khuphuka ka kan'we se ni vula ku khuphuka hi hina, like ma vona that context I yini I swisiwana. All those things we va nga hi swisiwana loko hinkwenu hi va richa hi nga ta vulavula leswi fanele leswi. Alright, that was swicele. Number two, ku tibuma a hi kona artist ka yi nga tibumi, that's general. So loko mi vona artist yi tibuma swi normal sweswo, and munhu loyi a tibumaka usually a nga ri na nchumu loko a kula mara namuntlha i na nchumu. What is that? Swi cause yini sweswo I swisiwana, right? Number three, number one is swicele, number two I ku tibuma, right? And hinkwaswo ka swona ri yini I vusiwana, right? So let us check our favorite artist, right? Or number three, it's love. It's very rare that you will find an album, whether be it like as long as you're reaching album ya Xitsonga ne yi nge humi yi nga ri na ngoma ya rirhandzu swa kala. It's either you huma in a derogatory leswaku yi huma yi karhi yi ri na nhlamba, wa swona ni ngo nyika xikombiso ku hi lava swa ku nandzika I swa ku nandzika. I'm just giving an example. Ma ni twisisa ku na ngoma yin'wana ya Mr Post ya ku ku na ngoma yin'wanyana a nga yi baka Thabo leyikulu ya ka Joni swilo swa le Joni swa nyoxa, wa yi tsundzuka yini ya ku yini? Okay, wa tsundzuka loko a tsundzuka ta ni byela. Alright, so it's like that. You fanele include vavasati na vanuna, that's love. And then lastly mabyala, a ku na album yi nga ta huma without the content of alcohol, because what? So vanhu lava nwaka mabyala a vanhu lava nwaka tlabu kumbe ka ti-tavern ta serious, I vanhu lava nwaka makaya, and usually swi byala bya le makaya byi nwiwa kwini, byi nwiwa ka ti-tavern letitsongo loko va chele mali ka Jibos va tlanga tinghoma vhela ta kwala makaya. And then nge nkumi munhu a fika a nghena ka tavern a fika a tlanga Cassper Nyovest, very rare. And then yi chayiwa kwi makaya, like loko ku ri na xintu ku ri na muqombhoti swin'wana swa ku tani. So swi sweswo ku ze va tuma va nwa muqombhoti swi vanga yini na I vusiwana. Rirhandzu ra vona ri ta ri contain swicele swi vanga yini na I vusiwana. That's why I think tinghoma leti humaka ti themendela or ti promote love, except the artist leti nga culture yo ku nga ku endla tinghoma. So I'll just mention one. Let's look at Juan Solomaka. Juan Solomaka's identity is all about criticizing women, right? But ka album ya yena ku ta va na album ya ku ka album ku ta va na ngoma ya ku tibuma swi nga endleki a nga humesi ngoma ya ku Juan I tharike ku tlula van'wana vanhu.
ya ku G1 i genius, ya ku a va kona va ku fana na mina, like mi leswi ni endlisaka swo tinghoma ni number 1 a ni fambisana na munhu u ta n'wi twa maybe a ku na ni endle ku fana gang ya ndlala i ri loko a ku ri van'wanyana nghoma leyi yi fika ka 3 minutes and 20 something seconds a vula mavito lama va khensaka i ri loko ko va un'wanyana a ta ku i nghoma liya role model, that's him a tibuma a ku mehe role model ya mi n'wina I don't look up to anyone i ku tibuma leswiya u ta wu cheka ni vulavula ni competition ya tihanci a ka ha ti yin'wani mara like just look at him i komba leswaku mehe ni ngwenya ani, so that's i ku tibuma a nga hi xitalo a nga vulavuli hi mabyalwa even though album ya a yi thayitiwe nghoma leya kusuka byaleni mara like it doesn't speak much about alcohol. A nga rirhandzu tshama ri ri koho almost of the time fana rirhandzu ra ntiyiso and everything. Let's go to Mr Post. Mr Post futhi everything that I say it's all about him. So look at Trouble Leyikulu yi na nghoma ya ku va swa mabyala, yi na nghoma ya no le ka swa mabyala va tetemonya. I'm not talking about 2020, I'm not talking about 2020 album ya mahetelelo ya December ya moya wa December, I'm talking about Trouble Leyikulu. Loko u ta cheka album leya yi na milorho yi kombisa vusiwana ku xisiwana na nchumu, and you must give him credit. It's very rare ku kuma artist ya Xitsonga ni yi vulavula hi ku ni na mali, ni na hinkwaswo, ni fumile, ni na tidibara, ni na yini na yena he doesn't do that. Why? Because once a sungula ku endla sweswo Matsonga i swisiwana. That is why the content of the music is all about vusiwana. Matsonga i vusiwana loko u fika la ku yo ni ganyini ni xaveni yini va ta sungula ku zonda va ku tseketsela va ta ku byeletela swilo leswi hinkwaswo wa tibyela ke loko ku ha sungula u nga ri na nchumu. That culture emhakweni Matsonga i swisiwana. So the album ta Mr Post hinkwato ti va ti na that content vusiwana ku tibuma. Loko u cheka ka va ri madabula moyo katsongo i ri mali se ya ni rhandza like mali loko va pfuka va ta kuma se ni fumile like se i na mali. It's very rare to find such a song ka ti-artist ta masiku lawa ma ni twisisa. So it's all about like that. U ta u cheka munhu wa ku fana na your president a nge yi humesi album yi nga ri na that content, like there will never be a way la a nga ta humesa album yi nga ri na vusiwana regardless of how he title the songs. Like cheka Nkuku wa Machoni i vusiwana, u ta u cheka vusiwana ka volume na yo i vusiwana, like fanele ku va ku ri na vusiwana. And album ya very album ta va Dr Joe Shirimani, va Benny Mayengani, va Mr Post, va King Rangani, their content is all about vusiwana, alcohol na vavasati. That's how it is. So lexi endlaku ni endla video leyi i ku I wanted to say ku ri go to Joburg ne u ya ka vanhu lava xavisaka a Joburg va ku tala lava xavisaka swilo like the street vendors, vanhu lava xavisaka handle i swisiwana. U ta u cheka vanhu lava Matsonga ma tele Limpopo vanhu va le Limpopo va ganyana hambi la Bushbuck region le Malayani as I'm speaking right now ni le switandini vanhu va la a va ganyana. Why? And vanhu lava yingiselaka music a va ganyana. That is why a mo cheka General Muzka loko a yimbelela nghoma yi fanele yi va yi ri na vunghwavana, wa ni twisisa, yi fanele yi va ri na ene vunghwava bya General Muzka ta va byi ri linked to byala. Na ku nyika hi nghoma ya Benny Mayengani ya Phuza and Famba it's yi linked to vunghwavana mara i byala, wa yi vona. So is that thing ya ku yingisela vanhu lava pfumalaka nchumu. That's why usually even these artists they lack financial support. So a ni vona ku se i khale ni nga mi endleli video ni ku yima ni mi byala swin'wana swa nkokanyana hi ndlela yaleyo. Mara all in all and one you have to know i ku loko huma album yi nga vulavuli hi those things I mentioned u ta vona yi nge pop up, yi nge vi na that weight. For an example loko munhu o ni nyangatsa ni va swa okay loyi wa ni nyangatsa kumbe wa ni zonda emakhelweni wa mehe and a ni tshama ni ya kombela chukele ni ta maybe ni nga khorela swilo makamu ni ku vutomi bya nandzika loko u zonda hi vanhu va nga ku pfuni hi nchumu. What is that? I swicele vuntswaka. That's what we want as Tsongas because a hi na nchumu lexi kotaka xo i ku tshama hi ba vuntswaka. A ni tivi swa ku a ni mhani na nsati a ni swi tivi swa ku va malume even so ku va tshame na vasati va ba vuntswaka na vo va tshika ku romance va Mr Romantic va Mr Roma mi nga rivali ku subscribe. Inkomu.